illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwatu fillah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa fi ayatin ukhra qala ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Mga palanggungan na agama Islam, muna rin nga katan, tukbal na to, impagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga nikmat amuin, simampay pa, lauman, sintiap-tiap hambuk din kato taniw,
labi luwa na tuod in nikmat sin agama Islam, amin mahinang parsababan, dahon na to lutuanan pahadarat niya hadlaw gana-gana, amunain pag-agama. Agama rin ha Allah subhanahu wa ta'ala, aturan din kaniya katan, hukuman din kaniya, kabtangan, hikabtang na to harap kaniya rin da kaniya, in katantan, kignot kahiwal na to, yan piya tatarang sindaak niya, ipapasinguran kato taniyo hasupaya, makbul tay maun kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hayat nasabot na to kahinapusan Suratul Baqarah ayat hanggatus kawaluan tagupat. Biyita doon hay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala siyusuyang kita niyo sin suy-suy kasabunnalan karna din kaniya haparman niya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu Ta'ala in tagmilik sin kalangit-langitan iban na singgumi niya. Siya in atas pikil nagbabaya singkatan piya panjari niya sarta jiyajagahan niya ingkog kignot kuhibal sin piya panjari niya. Sibu dahatas langit iban sin nyari hagumi, iban sin hautan sin langit, iban sin gumi. Isiyo-siyo na indeng ha mga piyapan jari sin Allah Ta'ala na kabutang doon. Haamuin biyutangan sila sin katanaman nila. Deng hapagbaya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salta giyanapan, kato taniyo pamaham, in mga kahalan nila ini, biyita sin Allah Ta'ala, wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Biyita sin Allah Ta'ala, sibu dalaw niya in pialahil niyo, piatampal niyo, iwan sin tiapok niyo, in inikatan hisabun kato taniyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maana niya rin ha mga kakahinang, piatatarang ataw limahil, kakitaan sin mata sin manusia, iwan sin di kakitaan sin mata sin manusia, in inikatan bistahun kato taniyo sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wayroon makalibon hatuhan na to Rabbul Alamin diyang ha mga piyapanjari niya. Latos lagbas in pangita sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala kataan piyapanjari niya. Misan pahaw no nakabutang. Habuli bulatak sing nini gumi ini, kikita sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala in piyapan jari niya. Kamilbiyay ta'dunhan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sanam itum, manaw hataas sin batu itum, tigidlom bitu-bituhan, kikita sin Allahu Ta'ala intikang sin sanam. Hababaw sin batu itum, in sanam yaon itum da isab, sarta halawm katigidluman, in sawa, sin pangita sin Allah Ta'ala, sarta diurungog niya in hantak sin sikisin sanam paamin giikan niya. Way makatapok hatuhan na to Rabbul Alamin. Doon hay ni nagkarukkaan in mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sin ayat ini karna laong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ring ha mga amal niyo, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Na inamal niyo Allah Ta'ala magbaya. Iniampunun ka kamusin Allah Ta'ala ring ha mga amal niyo, atawa adabun kamusin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sarta biulian sin ayat pagyanon sin mga sila ulama, sirrul ayah, rahasya sin ayah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Benar-benar tu din Allah Subhanahu wa Ta'ala siyain makakaus hakatan uno-uno.
uno jumato, uno maun, uno paunon, in katantanian, Allahu Ta'ala in labi in gaus niya rin hakatan. Naroon ni nagkarukkaan ni mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil di matong sila maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pagkakiyabugatan sila sing kabtangan ini, laong sin mga sahabat doon hayan, habiyay sin hadis atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in mga tao bukun hadjamiya na umaon buat malaingkan nagtaod-taod in akin nila, ya Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq, as-salatu was-siyamu wal-jihad was-sadaqah, wa qad unzilat alayka hadhihi al-ayah wala nutiquha. Doon hay nilang sin mga yaon di matong para Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kau ra'ak sin Allah subhanahu wa ta'ala, pinian kami hinang sin Allah ta'ala, hipapahinang kamu daing ha mga amal, mga amal dito kakausan na mo hinangon. Uno yung pagyanon kakausan hinangon, amo na yung sambahayang, in pagpuasa, in pagjihad, in pagsadaka, ibang pasingkay panandeng ang mga amal. Manjari long niya aun ayat. Kaya rungukan na mo, piyanaog sin Allahu Ta'ala maun kay mo, di na mo adto kakausan. Lando kami kiyabuk gatan. Sabab mayta, sibo da ilimalahil ibansin, tiyatapok, doon hayan, hisabon sin Allahu Ta'ala, bistahon kato niyo sin Tuhan na to, Rabbul Alamin. Hasabab yato, inagi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum, sami'na wa asayna. Uno lang na maksud niyo miyari, uno yung kabayaan niyo, amuin biya sin himumungan sin mga silat, kaya panaugan kitab na kaunareng kaniyo, amin dua nagsuno-suno, amo na yung pag-ianon doon, dua kitab, Taurat, iban sin Injil, kitab Taurat harap pa Musa alayhi salatu wassalam, kitab Injil harap pa Isa alayhi salatu wassalam, in agi nila, nakahimumungan sila pa Tuhan Rabbul Alamin, pa Nabi, dia aksin Allah Ta'ala maun kanila at tawa Rasul, sami'na wa asayna. Diyungog na mo na sa sulangon na mo, hati niya magmaksiat kami. Biha, natin nirang nilari mara, magmaksiat sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal qulu sami'na wa ata'na. Sumagawa in labi kabtangan marayaw hikabtang niyo uno-uno na. Piyaratong sin Allahu Ta'ala harap pamanusia subay sami'na wa ata'na. Diyungog na mo na uno-uno na yung kiyarungukan na mo magtaat kami. Agaron na mo hariin diin na in kakausan. Bihad to in bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sarta lang niya, ghufranaka Rabbana wa ilaykal masir. Sarta mangayo kau, kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, karena way rauy ang singkatan, buat malaing kan harap dapat Tuhan Rabbul Alamin. Way pa ko yan na to, da hindi halaw man sing gumiini. Misan uno pa hinangon na to, mi ikaw rin hambok lugal, pambok lugal, lugal na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyara in tagdapo, way rakapako yan. Sumakawa in sarayaw-rayaw, mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kakabos iban kakulang, sinmano siya, Allahu ta'ala magpajukup kaniya. Allahu ta'ala in magdirihil sin uno-uno katan, doon kita niyo sumukat hatuhan na to Rabbul Alamin,
labay ring haamin pangayo kaampunan harap kaniya, hasupaya inyaon amuin majukop na to in uno na hiparaka to tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy adto mga katawtay manghuran, haagama Islam, in subay hatihon sin tiap-tiap hambuk ng kato tanyo. Manjari doon hay ni, dahing hasabab sin pagdatong nila maon, para Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunain, kanaog sin ayat, dahing hatuhan na to, Rabbul Alamin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Diin Allahu Ta'ala magdaak, hauno-uno naraakan hipapahinang haipon niya, buat malengkan kakausan sa jasin ipon. Bihadtuin, ini gantaan, sabab kaingatan sin Allahu Ta'ala, in kahalan na to. In Allahu Ta'ala nakapatiot, haantara sin jasad na to, iwan sin jantong na to. Maana na rin kita nyo makapagbaya sin jasad na to, di kita nyo makapagbaya sin jantong na to. Allahu Ta'ala in nagbabaya sin kataan. Hasabab yan subay hadya kita mangayo, patuhan Rabbul Alamin, kusog, iban gaos, sabab siya rin magdirihil kusog, iban gaos. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala. In kita ipon sin Allahu Ta'ala na nagsisipat kita sin sipat, amoy in magkalawom, magkasa. Muna-muna na inapo na to Adam alayhi salatu wassalam. Amon panagnaan mano siya piya panjari sin Allahu Ta'ala. Nasa siya. Liyang siya sin Allahu Ta'ala ri pasuukon pakahoy. Doon hayaon, bukon sadya siya simuok, kimaon pa simbunga. Misanin sumuok hadya kao himibal madto, pasalansin, panasaw sin syaitan, amuin, biyay sin, Allahu Ta'ala, in syaitan, laung niya aduwi wa aduwakum, pattakhiduha aduwa. In syaitan yan kuntara ko, nahinangan niyo siya kuntara, sabab kuntara niyo ray sabihan asal. Ampari kita pasaran, tungguan kita ini. Bihan. Nalawi-lawi na, into kasun sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuraim mga sila nagdaawa bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sila nagkupur, nagtabon sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala, di na sila tukasun sin Allah ta'ala. Uno into kason sin Tuhan kanila, bistahon kanila amal, sinwala sila nagparat saya. In sila nagkupur pa Tuhan Rabbul Alamin. Nasabihan bang kita, nagdaawa in kita mu'min, na subay na to ayaran in pag-iman, sa sumagawa yan, in syaitan timutunggo kato niyo, di kita niyo lawa dihilan ini lawang launta doonhan. Amuin makasugpat patuhan na to Rabbul Alamin. Nasabihan aun waktu magkalupa kita, magkasa kita, makahinang kita dosa. Sumagawa, subay hadya magtawbat patuhan Rabbul Alamin. Simpar dusahan, wayron dawian na to dugaing harap naman to kaniya. Bihan. Nasabihan tinapo na to Adam, nagtawbat sa roon doon, sin kasaan na hinang niya, yampun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasarta biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Ingkatan sin anak kapu Adam magkasa, magkalaong, magkasasat. In sarayaw-rayaw rin kanila amuin magtatawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuan tuwing kakunahan sin kita. Asawab yan, doon ay nilang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat din kan Abi Hurairah radhiyallahu an, tanda sin lasayban ulung sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya, amuin kimikila kaniya hangan insya in Tuhan tunggal, isa-isa niya rin pagtag-ipunan. Biyita doon hay nikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tajawajali an ummati ma haddasat bihi anfusaha ma lam takallam
aw ta'mal. Beta dun haon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunnal tudin Allah subhanahu wa ta'ala dunhan amoy in di bistahon haipon niya amo na in ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in uno-uno na amoy in kulina sin pangatayan niya paginawabaran niya sa kainuri niya hiwis sa rapagwaon at tawari niya mahinang di at tuwistahon bang niya rida hiwis sara at tawari niya hinangon dito hadya nagkuli na halom sin bigi jantong niya di bistahon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bita hadis sahih demikian din kan Abu Hurairah qala Allah ta'ala idha hamma abdi bisayyatin fala taktubuha alayh wa in amilaha faktubha sayyi'atan wa idha hamma bihasanatin falam ya'malha faktubha hasanatan wa in amilaha faktubha ashran. Bita doon ini farman sin Allah Ta'ala hadis qudsi hisiyo-siyo ring haipon kulong sin Allah Ta'ala nag-angan-angan sin mangi ubos laong sin Allah Ta'ala ay niusulatan kaniya bang angan-angan hadya bang niya laong niya hinang piaja to inangan-angan niya pamangi na sulatan hadya hambuok. Apabila siya nag-angan-angan pamarayaw, sarta wala niya pakya nahinang, ipasulat na sin Allah Ta'ala sa roon doon karayawan hambuok. Bang niya mahinang na, ipapasulat kaniya sin Allah Ta'ala hangpu karayawan. Amo aning pagbiddaan sin hinang pamarayaw ka ridaan sin Allah Ta'ala, iban sin hinang mangi harap pa kangian. Hati niya in angan-angan aun hadis dugaing apabila nag-angan-angan pamangi ampa ini siandalan niya di himinang ipapasulat kaniya karayawan bihan in dayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian beta doon harugaing riwayat idha ahsana ahadun islamahu fa inna lahu bi kulli hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi ashrin amthaliha ila 700 dha'if. Apabila lang niya piarayaw sin hambuok ipon in ka-Islam niya patuhan hati niya salamat in katan kakahinang niya harap katan pamarayaw na in tiap-tiap habok karayawan mahinang niya ipapasulat sin Allah Ta'ala mga malaikat hangpu karayawan in tiap-tiap karayawan yaon bang siya tutog in kakahinang sin ipon yaon lipaton pa sin Allah subhanahu wa ta'ala makapitong gatos kalipat in karayawan. Amo aning piyagbiddaan sin ini mangi iban sin marayaw. Hasababit to subay hadja amon pi untaing karayawan bang aun dapat halian na to in sasaw sin syaitan sumagawa in syaitan amuin sasawon niya tuod tungguan niya tuod in masuok pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niyan janji niya patuhan Rabbul Alamin la'aqudanna lahum siratakal mustaqim min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Laong sin syaitan hawaktu simukat siya patuhan mikirhil waktu kanya rina para tungon maun kanya in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala subay na laong naritun hakahinapusan sin waktu unuin agi sin Allah ta'ala innaka minal mundarin in siyukat mo subay na dito hakahinapusan waktu nahirol na kayo mo naroon haon
Pag ubos man dihil kanyain sin Allah Ta'ala in waktu, laong sin syaitan pa Tuhan na to Rabbul Alamin, la'akudan na lahum siratakal mustaqim. In katan sumuo, karap maun kay mo, kumawa sin panghindo mo, na lingkuran ko sila, alupon ko sila. Dahil haunahan nila, yaon ako. Dahil hataykuran nila, yaon ako. Dahil hapatuo nila, yaon ako. Dahil inilawa nila, yaon ako. Laong sin, Iblis. Di kita niyo ini pasaran sinyan. Jagahan kita man makawa kita sin uno niya. Sin waswasan niya. Pagyanon. Na yung pagyanon doon ni syaitan, bukod sadya sa ni syaitan, jin. In syaitan, duang kajinis. Syaitanul jin wal ins. Syaitan daing ha, manusia iban daing ha, jin. Yan. In katan sin mangdahi pakaliruan, katan panulang patuhan, inyan pagtawagon syaitan. Amo yan mga katawtay manghuran, hakam Islam. Asaba biyatu na yariin na katampalan sin hadis biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha katabal hasanat was sayiat. Menalto din Allah Ta'ala, kaya sulat niya nain katan marayaw, piag marayaw niya, iwan sing katan mangi, piag mangi niya. Pag-ubos ang papya, lilay haraak niya, intungod pa amin, marayaw, iwan sin mangi. Laung niya paman hamma bihasanatin palam ya'malha, katabahallahu indahu hasanatan kamila. Wa in hamma biha fa'amilaha, katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin kathira. Biyata doon haon si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hapag patarang niya, hisiyo-siyo imag-angan-angan, haamin hinang marayaw, wala niya na hinang, ipapasulat sin Allah Ta'ala, karayawan, jukup-jukupan, in karayawan tungbas yan turing Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bang siya nag-angan-angan, doonhan, ang paniya na hinang, ipapasulat sin Allah Ta'ala hangpo karayawan, sampai mabot siya pa, 700 lipat, in 700 kalipat, lipatun papilang kalipatan, di nakakausan si manusia itungun. Bihan ini pagparakag sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hamanga sila, amoy in makatutog doon karayawan, piag marayaw sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amo yan mga katawtay, manghuran hakam Islam, na muramurahan, yadto pagpatumtum kato taniw katan, in uno-uno na, dahil ha mga kaliruan na hinang nato, pangayon nato buot pa Allah Subhanahu Wa Ta'ala, habang mayan mapuas kita niyo riha dunya, di pa kita niyo abutan sin manahot, muklas dahil haginhawabaran nato, asupaya ando kailo, naway roon yadto, ini biya mga ini makatawang kato dito, isa-isa rasin Allah Ta'ala in pagbaya, dan di hadunya labi luba haadlaw akhirat, siya in Rabbul Alamin, hakatan alam, ngiyanan alam, Allah Ta'ala in nagbabaya. Sarta in nag-iipat hakatan piyapadyarin niya Tuhan na to Rabbul Alamin, amin wayroon malipas hambok daing kanila, singkatan kagunahan nila, biya sing kita niyo rihalon sin dunya ini, piya pagsibo sin Allah Ta'ala, piya pagsaw kita niyo sin nikmat pagkaon, kafir iban muslim, magsaw kita niyo katan, sin biusog daing hatas langit, amuin tay maon sin jasad na to, ini amura kumaning piag biddaan, biyaitaan hadya kita niyo sin paghali, 2, imbiyata kato, jagahan na to sadyain halal iwan haram. Na in kafir, wayron haram kanila, halal katan.
amo aning piagbidaan ta si sinsila ing katuaon na bang takasandalan inyad turi na kita maun paharam na ando kay lumalanoin ini udyot pamaranan na to. Dahil sumagawa, biyanahan, in kahalan, hanganin manusya, magkalaong, sa kagunahan ng pagtawbat, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه واتباعه وتابعيهم الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الاخوه في الله ittaqullah waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Mga palanggungan ha agama Islam, doon kita niyo haamuin bin kato taniyo sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin murul hauno-uno na piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta lumayo dahil hakatan sin piyang langan, sarta paghali sing ginhawabaran sing kita niyo, in kasaan subay hadya pangayuan kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihadto in hikarayaw kato, hikahalulay sin kakulang iwan kakawos hangan sin pagkamanusia, doon hayan sa biya na sinagi kabalikan ko asal in manusia sipat niya in magkalaw magkasa. Sipat niya in makahinang do sa patuhan Rabbul Alamin, da sumakawa in sarayaw-rayaw long niya, wa khairul at khattain at tawabun. Sarayaw-rayaw ring mga magkasa, magkalaong, amuin magtawbat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan, in waktu na to, amuin di hadun niya ini, na insya Allah subhanahu wa ta'ala, doon na to, patattapon, haamuin simingod hakatan kakahinang sindaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, pamhu nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya Allah samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka nusraka wa hudaka wa afwika wa ghinak. Allahumma ij'alna fika raghibina fi jannatika tami'in wa 'adzabika aminin. Allahumma amla' wujuhana minka haya'a wa qulubana minka faraha. Allahumma askin fi nufusina ma nusallimu bihi jawarihana li khidmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا صفوفكم. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ولا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.